Tlatin return om thayem hey takhi in boom na tam na em tani stock market kalpunga chuan guaranteed return om lo top ma se than top chin om lo ram economy te stable political stability te oma chuan khati ang zong in do na te a om lo ani chuan technical ai lu tanga I stock market le ram economy soi ning thei tu ti che thei tu to rom lo ni chuan kan chho don ti kha ring top ula rin na ne khan stock market hi gambling ani em ti zona so asan chu stigma hi on veni mizoram po a khui tlaya hian nge gambling ani na ti hi zona ni ta ni antirnan thil ka hriat thiam lo hrim valu chil runga chuan in risk of ala runga chuan ka gambling ani em nge ni ka zir chian to nuwa thil ka lu chil ne chuan gambling ani na khoya nge institution ho chuan an tuar lo hrim a crore patin nia an voi khat loss po 1% po 1 crore ne ma se an portfolio tang 1% lek ten chi ta cái này就跟paisa rong đều thọ cái invest á, xin thì về cái invest về khát tung cái tuột tu cái này就cái này hậu khăn cái. chỉ bây ule, với na local rong te, hey với na third hill trend tu in tili titi, bây pung edutekin stock market awareness, cái non này do na, stock market kalpung le ni dan te, anh tin nghe cái lầu mel share dan te cái soi khâu nga với na hian. Kaming chu Huxley Elconi nia peipung eduteka hian CEO kan ni meka tichuan voina hian hey kan lon tarla nang hian stock market awareness sa I engting kan lo hriat reng stock market ti te kan soi khonga chu I voina hian I chu tiang de chung arong kalpuinga investment an ni dan te engting stock market hian min hong dan ti te kan due modulo mo min hong tho ni stock market hian chút tiếng chuan anh tiếng nghe mình hong ta sa anh tiếng kan tel ve theng ti te po kan soi hong chút tiếng chuan in azau theyang berin when I hen soi ho kan tumanga I hatai kan tar lang ama sabera chuan hello entala enge investment entian investment kan lo hriat thiam dan tang hian in han soi ho tai la I thain ka ringa investment a enge ti te enge kan lo mel hriat to stock market kan lo mel hriat dan to hrimang kha I eta kan nau te tang kan som masanga I Samuel lanun hlua he kan nau nia chu alo chuak se ani hian lo soi masa se athange stock market kalau meshe dan hi chu le khabu le kan thil mu hawa changa enge an kal dan phung hi lo she chau ka nia chuan ka tui nuwa te ron zir chau le ron ti chau hi ka ni investment kan ti chuan stock kher la wanga po tu han stock karon sai ma se stock kher la po thil eng kima nekina keima ni ta na le cha ron nei thena tura khamia kan thil va se ne mo thil khamia be thil kan vati achanga nekina keima nia le chataka aron le thena tura thil ti angkha ni mai tin kan sai fiange aron soi kal ma khanin I stock market keima pon kan tran menga intina ka stock market ka mel hriat dan stock market tira ka lo hriat dan he adang dai khopa te meang I bank ka thok thina bank ka tho hian mutual fund kan zira chu mutual fund kan zira chuan I thil paisa an peipung turin da chu peipung tura an da chu than dan kha top chin om lo tin kan zira ni chuan amak ka dem ta ni engtin nge thil paisa kan invest kan peipung turin kan da a than top chin om lo chu awa thom ve ti kha ka mel hriat dan ne ke chu stock market kha chu chang chuan in keima khanin interesting ka tia thil han bo zui ngai ka hria chu amak ka ti na em awang khanin ka lu chil ta ze la ti khan I ka tui chho ta ze ni chu stock market ka mel hriat dan nia I tun sang hian kala bo zui na chan pa chu nia a than top chin om lo ti khan ni top mai nia chuan keima ni kan hria chu fixed deposit te ja kan lo hria ma se mutual fund de han zir kan mutual fund tang han sum pe pun na than top chin om lo na chu va thom ve ti kha ani me chu tiang chu stock market ka lo mel hriat ve kha ni chu midang pona enge tunge kan som leang in zom khop me hey sarhak sakhan ni ching khana ron soya investment amo trading hi chu kan nu na hena lo bet shim ani kan nu na hena lo om ve reng to me history kan soi de nga ani bible thu thlung lu ya han tunge traders ma saber ria kan umem ban phar te ang bible thu thlung lu ya han traders khan lo om dei to ni kan shelo mi ka soyang Josepha kha in shem Josepha chanchin kha eng traders nge ni
commodity trader khan ni ta ni o kha ta chang khan aro in chan dei to ni bible thu thlung hlui chang to khan ka khan ni ta englo po kha joseph po kha fundamental trader ni ani ta ka chuan pathian chang khan shilok na kha mumang shilok theina chang khan ti khan a sheta ti khan o a dream ba chang khan ti khan aro englo chang khan fundamental traders chalu tu ka khan ron chuak ani ai gupta kha ti khan a thak hlok ta fundamental traders kan ti hi chu news shim enge munina aron pop up thei tur anga at kan trade na kha fundamental traders kan ti chu ni ta chuan hemi opposite le che hi technical om le ta technical ai chuan mathematics te angai ta mathematics mai ba ka khan enge he ta a history trend ta changa lo om dan zong te kha khami sir na changa predict na kha ni ta chuan kan soile du chu hemi investment shim a hian akal aron chho dan tur le aron tlak dan tur hi tu manan predict thei lo ni eng thil ma pap fa pa pun shalo pa pun shalo tiang vel khan ya chu tiang khop chon a soilok thei lo ni ma se kan lo ring lok probability kan lo siam thei ngo ta ni chu bang chuan a risk kha om ta ni investment ani emo kan lo trade emo hian akal dan tur hi eng ma a soilok thei lo a shilok thei lo ni chu ta tak chuan ke ni jong kan lo ring lok dan chu technical le fundamental analysis a han ti han kan lo risk ta ni chu rang chuan kan lo predict chu ni chia lo nga predict hi ani chia thelo kan lo predict ani chuan kan gambling ani ta ma se control risk ante ta tiang kha kan lo control ta a risk kha kan lo control atang kha kan enge probability kha kan lo la tina ni ta ni chu kan soi phot duwa chuan tunma history han sei le da la tunma traders tha kan ti Jesse Livermore kan ti te le mi chi sang William D Gunn mi kha William D Gunn o tivel kha o man lai ho kha khat khang te po kha predict an lo tum thina ni ma se an predict theilawa ma ro chu enge thiam na pakhat an ni chu mathematics ve ve ni Jesse Livermore te po kha mathematics thiam awanga khatinga technical analysis lo mu chuak chu ni chia lo nga technical manga khatinga trade ma saber kha ni ta a price kal dana tang khan ti khana choka ti khana choka ti khan a predict ta ni tiang khop chon enge tiang trading an lo tin sa to ni mo kha investment ta zo nga soi phota na kina in zona emo le topic le zel tu ra han kan proceed zel nga thang kan soi chho zel don ya interesting khop mai kha ni a technical kan tek soya fundamental technical kan ron soya a shedu point kan ron ding so la ron zo zel mai la I kita kan bel le du chu I kita kan talan du chu entinan stock market ta hian stock market ta amo investment kalphung lo nei to shim kan omem titeng hemi mutual fund ate lo invest to shim kan omem tu ta chuan entinan sarfela po omta hi ta chuan lo mi lo ni I kan lo mi lo nga tinge chan entinan mei I stock market ta hian kan example kan show long a hi nga tinge kan nei lo chan entinan hemi hi kan en chuan hi stock market karon kai lu don ta hian entin hi fixed deposit le inflation karon khai khin ta ni entinan mei hey up line poll sang hi entinan fixed deposit a han I paisa hi data la ti hian kum sang ni pakhat atang khan sang ni som ni thleng hi fixed deposit a hian paisa data la ti hian athang chodon chiang ani ma se akar laklo hian hei line sen om hi in mu chuan thil man sang ani hei inflation kan ti ta ni ani chuan hei sang ni pasari vela kha chuanin fixed deposit I kan paisa da kha inflation in aron san nan ta vek don ti na ni juk an thil kan paisa fixed deposit kan da kha a hlut na om lo shim ti da ni don ni chu mo a hlut na tlan hiam viau ti na ni chuanin asan sanakal san wangwanga chuan sang ni som pali vel aron ta thalea ma se hei tunai asan chho pui le hei hi ni thil man sang hian kan thil fixed deposit kan dang chu aron lua alan ne lutuk thina ni hetiang hian chu ke mani tan hian kimeyang fixed deposit chi kan lo shia ni chuan hei kan shia tanga ni mo om lo lutuk ani investment ani lawa sum da thatna ang chau alo ni ta ni
จู่ๆให้ตายกันโดนคอมเพลแรงอ่ะประคัดให้มีเวทุ่งส่วนอะไรสต็อกมาร์เก็ตอ่ะนี่ปล่อยสารอุดาตาอะไรอะไรสิ่งที่อีปล่อยสปุนดานตัวนี้ส่วนอะไรเซนส์อินฟลชันผมดานตัวจุดตานี่แต่เห็นนั้นขายขึ้นเต้าแล้วฟิกซ์ดิปอซิตเลยอ่ะกลุ่มสามนี่ประคัดตั้งสามนี่สมนี่เวเท่านี่ถ้าจริงอ่ะตั้งเห็นนั่นเนี่ยแต่ละสต็อกมาร์เก็ตที่ตัวนั้นตั้งเห็นอีหม่อมงหม่อมเราที่เขาหันสดตาละแต่ส่วนนี้ตั้งเห็นเนี่ยไอเดียอินในเทนกันเรื่องอ่ะว่าให้ที่เรื่องว่าตั้งเป็นไอเดียในเทนตัวก็งั้นถึงไงสต็อกมาร์เก็ตหม่อมชันที่สุดให้ที่ฉันนั้นถ้าเป็นอย่างกับเสียกี่มาส่วนจู่ๆกันนอนสวยเจ้าเลยล็อกอันเนี้ยfundamental เฮียน market อันนอร์กันละ technical เฮียนเองติคุณาเงี้ยเจ็ดกันแล้วหลักของตีฮีมินนตาลันสักชินกันติตานี่เกี่ยมาเนี่ยส่วนจะเตียงส่วนเดียวเสียดีเทลถ้าจู่กันทีมเฮียนอันนอนสวยอังอ่ะติดส่วนนึกว่าอันรอนaddress ประคัดป่วยหมดเลยเดี๋ยวจู่ stock market เฮียนเองทิ้งเองอันลวิน boom ชินตีฮีรอนตาลันก็ดูเดี๋ยวเล็กก็ให้มีฮีจะมีติดตัวส่วนสารเจเรฮิกับโซมังอันนี้เฮียนอารอนสไตล์แต่เฮียนอารอนตาลังว่าเอ็นตินเงี้ย conversation อันในด่านกลางปุ๋ยเด็กค่ะมินรอนรีมด่านกลางปุ๋ยเด็กค่ะหันตาหลังตัดสินใจแล้วแต่เห็นกันในตาโซนให้กันดงสิงห์กันนี่บน Instagram ติดเต่อ WhatsApp ปัตเตอร์มินรอน direct ปอบปัตเตอร์เฮียนี่โซนเอ็นตินเงี้ยกันโดนชินะอันบุ้มโตนัวเอ็นตินเงี้ยมินรอนเบียดชินติเดหันตาหลังเวอร์ชิมแล้วใช้เงินเชียร์ตัวซาเจเรกับโซมังอันนี้เฮียนอารอน explain โดนนี้ให้ไลฟ์เวลาเฮียนี่slide เข้าออกมาให้มีให้ตาเห็นรูดพูดแล้วจน fundamental เขาจะกัน address เดี๋ยวจบไม่โดนเนี่ยตาเห็นเนี่ยกัน Instagram page เห็นโซน่าตามมาจนมาลังคนโซน่ากันดงเนมบอกกัน Instagram กันโดนด่านตั้งปุยกันโหล highlight ตั้งจงกัน highlight มันกันสวยดูจูInstagram แห่งอินบูมนะสังอันยังคริปโตสต็อกเตปอนยังจูอังอินบูมนะกันมิโลเบตโอเขาปล่อยสัจจานทิ้งคอมจุนด้วยสมที่เว้นจุดทิ้งไม่โลทิ้งอัดลินกันเรื่องจูไอจูน่ะอัสานกันเรื่องประคัดมิรอนเบีย private กันนัมเบอร์มิรอนเบียก็จุนด้วยสารีเวลานิงกับเสียด้วยสารีเวลานิงกับเสียจานค่ะจูอัตตัมเดอร์เกมาเสียตาจวนนี่ตาจวนนี้อัตตมาอินบูมนะฮีอัตเทนตุคริปอัตตัมเดอร์ฮีคริปโตอันนี้สต็อกไอมาจวนนี้อินหูชินเท่ากันนังนี้บน Instagram เวลาแต่screenshot Google GPay screenshot อังจีค่ะจุมีคำมีจวนเมนชั่นจวนนี้จุมีจวนนี้ให้มีจ่าที่มินตีปุ่นสักขัดยังจีมีเจ้าตรงเล่มเดียวอังจีค่ะขัดยังค่ะกัน problem face ตั้มเบอร์นี้คริปโตเรา invest จวนนี้อัติราจวนนี้ return ตุนเปเวทรินเท่าวันนี้ return คันเปเวียมาโรจวนนัวอัน profit ละช่วงตัวแต่คันนี้ปล่อยสาเต้นทุนเบลเลเดงไอตาคันละช่วงเทเลทรีนะจวนนี้อัตตัมเบอร์ฮีคริปโตอันนี้สต็อกที่ตัวอัตตัมลุตุกเราโจก้าอามาจะเอาเวเพียวๆตาให้แค่ตากันห่วงเฮียนินสต็อกที่จวนนั้นบูมดันตั้งปุยจะเฮงเขาที่จุดอินเดียรามาจนสต็อกเทรดเดอร์สต็อกมาร์เก็ตลูจิลจวนเฮมิเตปันที่จุกันเฟกโดนตารัชนาเลสุนดาระอันนี้ตาจวนนี้รัชนาฮีchartered accountant นี่ตาจวนให้อามาฮีจวนนี้ Instagram มาเห็น page เลยจิตเดียวฮีอันนี้ตาจวนนี้ YouTube เป็น page อันนี้บอกตาเตียนให้อามาตักกันนี่มีอะไรตาที่เฮียนินอามามิงเลยเมลมังคานิ investment เต็นเรา country นั่นนี่จูส่วนเตียงเห็นให้ตะกันมองเฮียนิน stock is about to soar currently priced at 48แต่มันจะทำ stock ที่ตัวน่ะจูมีมันจัดจูเนี่ยจูมีมันจัดตาจูน่ะชาวโดน่ะจูมีมันจัดจูมีจัดอีรอน investment จูมีจัดจูทันนี่ทุ่มชูงินอี profit ต่างตีแต่ขานินอันเงี้ย Instagram เต้ Facebook เต้อันตาหลังชีนะจงข้างข้าโอ้ยโพลข้างละอมเลยชีนั่นนี่จวนนี้เฮตาเฮียนินPR สุนทรเตปอนอมตาอันมานี่เมลเลยมิงมังคานินน้ำตั้งpoint อันตมามิจฉาปีก็จะ awareness กันแล้วในตกเราวางหินบอกตินปักขตาจวนนี้อาชันบุลปุยเปิดเกมันกังไงดานาจวนนี้ซุ่มโถชัวเลย invest สุกันดัวมาโรจูกันมันโมนี่เขาสักทุกที่กันดูตั้งปุยเอ็นตีนันดิกตักินวัสโซมิลาอันโลติเราตั้งปุยังเอ็นเทนตัวนี้นะตัวเป็นนี่พอดิกตักิน investment กันเนี่ยนะ client เราก็ละจูมิซาจูเรา invest ละเหตุเฮียนินจุดที่คดีมาเสร็จจูมิจูกันกัลดานันเนี่ย
stock market a return kan tiam theilowa return tiam theilowa ti taila an ron invest mi lawang maro chu hetiang hi muta se hetiang an invest le ta zel thon chu a chan chu poisa ni meya tro mishing chu tuma poisa tu lo kan nom lawa I khaka amar chu ho sak thut an du wang khan ani bera chonin hetlaya mi te chu tuma ho sak thut du kan om ka ring lawa ho sak thut du kan om chonin ho sak thut hi tlak chiat thut na ani jok ti kha ang sia tangai ni chu chonin hetlai kan mu ang hi chu ka soi zau to lo khang jong ka soi thei ni me ro se ka lo me lai kha kan soi zau lok nga antenna ke man ka soi me nga min bum dan kha ka tilang thelo ta an bum dan tlang pi kha kapu hetlai hemi website hi mi lo check out te mi lo check sak te I tisa chu ka invest via he entin nge arin tla kem arun titani chuan enge entin nge company kal phung te he cryptocurrency aron tia I chui za chu invest la chui za chu I thani nuwa alet return ka peng che min tia he ka invest to a website he hi nia a chu a invest to vek nuwa he min lo en fit via sakte aron titani chuan kan website kan luta lem tok mai hian crypto hanon base ve di hanon engzat nge invest tia chu mi za chu ka invest a ani cryptocurrency sha thiam reng em ka tia o pe pun na man ro ni chu ka she ve a ti ta cheu ka she ve a ma se chu tiang in zik lok dem ka she lo ti ta ni chuan ani le invest chuan in engzat nge apunga pek che atira chuan le thok mi ron pe a he ka balance a poron thun zela chuan anu a hianin kada tam tel tela are ta de ya tiani mo chu tiang chuanin a op tlang pui ni chu tiang chuanin de uveka ka withdraw thei to lo ti kha to pa chuanin a khar ani zel ta ni min lo en fin fia sakte atita han eni da ti nge nei awang to em ni mo han en pon han check pon han fin fia dom pon an number bo biak tlang thei to box si lo chu tiang chuanin tingina om to kha tiang kha lo tong ve nom chuanin in fin pha hian ka ringa hati Singapore hianin lo la tong lo ni join van nei le chu fin nan le point kan lo mang thei don ani chuan fundamental analysis lampang kha kan lut le to anga ti mayang zo na oma tang khan chuan kan soi le lok nga hetlai hi chuna khan zo na om pakhata khan hei hi hetlai te hi eng stock market a kan ti chuan hei hi Sensex le Nifty zuya te nan ta ne hi antinan he stock kal hi hei a than dan ti hi Indian stock market pani kan ne ya India hian chu National Stock Exchange le Bombay Stock Exchange om ta ni NSE le NSE kami zong ka chu sarjoni ana ron soi fia tur ngai kha ti chen hi lo ta se sarjoni ka som nga fundamental le stock market akal phung ve kha chu ron soi fia turin kan som lok ange helai lampang kan naute pathum hi technical traders vek ania technical thiam to kan ta ngai ni thiam vek to ki hi chu tlem ka fundamental de hlek to zo kha enge kan lo pa ve do to nya tianga en chet vel kha tlem chon har ve do to thina kan soi do chu kan ngai to thina Google a hen an search chulang investor thaber who is the best investor ti tailang han chu tailang tungai lo lang ma saberang kan ni chuan Warren Buffett hi ni Warren Buffett lo hi chu an fang khop me fundamental hemi investment shima asul su tu le a thaper hi an om lo khop me adang hi chu traders trade lampang va kan ta ni ka adang lam na kan chiang emo ka thelo wa trading le investment hi adang lam na kan soi photanga ka soi jam ma in trading kan ti hi chu short term te ya stock kan le emo kan thale mo trade ti om je chu buy sell thil kan in thleng to na chu kan in trade ani kan in trade to na ni mo thil ivalea dora in trade to na ni kha trade ani mai ta ni chuan trading kan ti chuan stock te po reilo te tang kan leya kan shal leya kha ni mai ta ni chuan fundamental ka ti investment kan ti chu a chi hran le dei ta ni thingkung hi astai ta hen oma hei kan muthiam em hei investment chu ni hei an en taulang mo ya khian thingkung a phun ta thingkung hi thak hat thil tu hena lian don lo shim ta
ama chu kum som nu chuan a lo chen fak om te em ta ni chu investment ani ta ni chu tianga tak chuan Warren Buffett luk hik an om lo ni a thiam je chu kan soyanga thil pakhat Paytm hresong mam pharang be Paytm kan hravek Paytm hi ni le tuna hian a bankrupt chep tin siam o sar felana siang midang in kan siam o sar ziran siam midang pon o an lo shen wal to ta a stock price atlak tak ma khan tun ni kum to ba mi kha kum to ba mi tro kum to lam pang khan Warren Buffett khan a share shal dei to ni kum top khan a share shal dei to engma kha kan la shelo ta khan news kha ma se aron shal chi khan 10% vel khana drop ani a stock price hi ti chuan tun kum tir khan news aron thleng ta ni RBI in warning aron penghal ta 10% atang khan aron tlak bel le ta ni mo Paytm kha engting Warren Buffett khan aron shiat thei kha engting kai ni chuan a technical atang zo kan lo ena a le hun to kan ti ni hei Paytm hi chu hei bak hi chu englawa hi chuan India rama hi chuan hei bak hi fintech hi anom lo hei ai thai nom lo kan ti ta ni tu competitors an om vak lo ni Paytm hi mo chu ani ta ni technical atang chuan amaro chu Warren Buffett khan a lo shelok dai to ni khami englo kha a chan chu eta a ma de chang to khan warning kha an lo nei to thina warning khan lo pe to thina news a om chi si lo khan Paytm bi kha a lo siang insider train a lo siang kan chelo ta ti chuan loss khan Paytm share kha ashal ta ni engma zat kha ashal ta engzat million nge a loss ta ni ma se lo ngak ta se atlak belle na tur kha lo englo le ta se lo consider tai lang atlak belle na tur zong ngai tu khan a loss na sadan tur kha a in shia khami wang khan a share kha ashal kha ni ta ni mo chu kan soi du na jok chu fundamental la chuan chu tiang chu kan consider ta ni a company eng news nge om company eng ting in real ball a company kha enge a financial statement le a chung ril eng lo kha ta a intrinsic value kha kan lo te ta ni mo kha kan lo an lo te na chia tang han Paytm kha Warren Buffett chuan a hnol mak mai ta ni chu a thiam hi ka te mai ni investor anita chuan khoi zok nge thang ti kha ni kan ni ching han sar fela khan aron zo ta khoi zok hi nge thang ti tai na in te tai lang chuan hei ke mana kari ke ma ngai dang ka soyanga mi dang chuan ngai dan shani nei don tai chuan ka ngai dana chuan what is your investment plan what is your trading plan what is your plan ti kha ke chu poimo ka te ta ni enge investment plan enge engtinge investitum kan ti chuan kha ta hang kan invest tum dana zir khang kan ma kha kan la thei ta ni khoi zong nge tha tur kha ke mani kan lo thlang thei ni entina na ke chu investment hi ka du zo ka ti ka plan a chu investment in ka stick ta ni trade kha zian nei ka ti vak lo ta chu wan zo ka trade lo mai ta ni mo ka invest don ta kha ta ta khan nia khoi zong nge thang an ti chuan a that dan kha om ve a that lo dan kha om ve ta ni mo nakina hei kan technical an om ta hei thiam vek kan yan bon to hlom lutuk nau te ho hi an ron soi ngan sheme ang technical lampang chu ta ta khan ate na poimo ber chu khoi zong nge thak an ti chuan nang ma khai poimo ta ni entina na nang ni chu full time in ti dai thei don lo shim ti lo ho chu eng ti kama trading hi kan full time nge ti khain man don lo shim ta chu wan chu poimo ber chu India ram kanom chung chuan kan economy hi ingza trillion nge la in da thang don mo ingza trillion nge ka sto ala thang zel don ani India ram kanom chung chu stock market hi chu ke ni chu hemi a hiang kanin nim phung nge hingai ka ti nge ma chon mo kan invest nge yangai ka ti ve tla ni a chan chu kan economy hi nakina chon tunai chon panga na vela kan lom ta Japan kan la phalowa Germany kan la phalowa chuan China kan la phalo boka ti ve kha kan la ni ta ni nakina chon thar ta om kan tum ni India hi tuna changa rei lo te a chon tuna changa kumnga kumruk vela chon China do ta om kan tum ni kum som vela phe chon ting ani ang mo China kan la le pel phe chon turu don lu tuk chu wang chon he kan economy tia thang zel tur a hian ilo invest ve dong e ki en liam don ti kha zona kha ni ta ni kai ma chon khoi zong e trading nge thang investment fundamental nge thang trading a khat in zo don tai lang ke chu
he te India ram lo thang chho zel tur exponential growth lo om tura hian isum hi da ve donem ti hi ke chu ke ma ngai da ne ta a trade kha chu an ron soinga an hu dang haron dang levek don ya in ngai dang kha ta han lo nang mani kha poi mota aron soi tak tak anga trading lampang kha ron soi le tak tak ta pong kan rilu kha lo dang le dei thea ma se ke ma ngai da na chon he te India pung thang chho zel tur kan economy la turu lu tuk tur ke chu ka mut thia ma chu wang chon he hi chu grab nge ka dua investment hi chu ke chu a tha ka ti zo fundamental hi tha ka la ti zok thau ka ti na ni ani ta ni stock market englo silfian ta kha ke kan lo shevek to tura ka ngai slide ta hang ka da tel ta lo ta kan shevek to tura ka ngai stock market kan ti chu antina na dorai kala wai te le ta chuan i shal chong le thei ta ni cheng coin le ta lang cheng somi shal le ta lang chu engzang ei hlep cheng khat hlep ani chu tiang che chu stock market ani stock market po chu a soi thei ta ni stock market kan ti chuan stock market a chuan nge bazar ang ani ta ni bazar a chuan ngen zor kan ti chuan company share khan zor ta ni company share tam tak HDFC Bank Reliance Vodafone tamlutuk ITC SBI share khatiang chang khan zor ta ni kha izuk le don ta ni chuan Mumbai ai zuk kalanga enge kuta a market a khang ka zuk kalanga ka zu poisa ka zuk penga a share chu kala domi ti kha zona kha om ta ni chu tuna chuan angai to lo ni kum sang khat za kwa som riat pakwa tang khan India ra ma hen computer a ron luta chu ta tang computer a ron lu tang chuan computer a khan kham bi khatianga ol sam taka kan lo trade theina tur khan computer kha ron chuak to ta computer technology mangin ke ma ni om huna khan broker kal tang khan buy and sell kha kan lo ti thei to ni chu stock market ani ta ni stock market om je chu kan soi tong khan share le shal khan ni mai ta ni he ta dora wai te kan lo le ya kan shal le lep nei kan shal le kha tiang che kha ani mai ta company hi tili te po company ang lo ni lo in lo te khin tai lang tuna tang kum so mai eng bu tili hi tian thang chho je ta se kham ya khan share ni em I share kha thang te thei ta ni khami share a thana I lo invest one tili I invest one ta thang zel tu ra kha a share kha pung zel don ti na ta ni chu tiang che chuan company share hi thang tu ra ngai ani ta ni chu ta ka chu company thang thatur kan va en thiam na ta ka fundamental kha ni ta technical te kha chu an ro soi to lo nga chu tili te poi fundamental in lo ngai to tai lang tili hi tuna tang kum so ma enge projection mo enge tuna tang kum so ma heng tia than ngai tum kha ka ron mu thiam chuan invest si ni ka ti chuan in share ka le anga in company share ka le anga tuna tang kum so ma chuan in eng lo kha dik chuan in financial statement zong te kha dik phot chuan hlep enge hlok na ha ka nei ka tel ve don ti na ni ta ni ka tiang che kha ni ta ni tiang che han stock market po chu nei le shal thei na kha ti khang kan soi fia mai nga chuan stock market chu manipulate thei ni etina la mi ho sa deu ni ta lang crore pati ni ta lang share pakhat le ro a chho pu pang tu na hian tiam khop chak a manipulate thei ni mo manipulate om je chu enge a man khai khoi eng ting ni ti kan tiang control thei ni chu mi taka chu sebi hian a strict ta em ta ni hemi regulator sa ni ta India ra ma chuan sebi kan ti hi regulator sa ni ta sarkar ni ta ni hi a thon thu kan soi le lo kanga kum sang kha zakwa som kwa ve thowa khan harsat meta khan stock kha a manipulate thina ni mo chuan stock an manipulate tak kha chu enge traders tam tak kha stock market te pokha a crash phani kha lawin congress khan an financial minister Manmohan Singh kha an ruai ta Manmohan Singh khan min loophole la putani ta khan hi adin ta ni an din ta ni sarkar kan mo sang khan zakwa som ko pakhat atanga khati chumi borvel 92 tanga 93 94 chho borvel khan an din ati chu ti khan ni ta aron din ta khami harsat meta te howin te pol howin ti to me market an manipulate tak kha chu arab thak lu tu ga stock market khan manipulate na sal tu kha du to lawin hi aron din ta ni hemi hnuai a hian broker ho zong ain register ta ti chuan stock market chu
manipulate thei chu ni thoma se at tam jok chu ti hian kan an veng thei ta ni mo khatiang aru karala chet thei na zong zong ha restriction a ron ta chu wang tak chuan sebi hi poimo ta em tan sebi hian min veng ta em ta tunge a victim atang thingan ti chuan retail traders ke ni angte nang ni angte poisa te lo inglo ve thin si khat lek lek te kan lo invest ve a khata atwar tu chu tunge kan ti chuan retail traders te ni ta ni institution ho chuan an tuar lo shim a crore patin nia an voi khat loss po 1% te po 1 crore ni ma se 1% an nei ange an portfolio tang 1% lek ten chi dan ke ni chu kan poisa zong zong de thoka an invest a sing ni ve kan va invest ve khat tunge tuar tu kan ti chu ke ni ho khani ta ni chumi ve nan chuan sebi hian rules and regulation tam takha aron siam ta ni chu taka chu stock market investment ate currency trading shim ate commodity trading ate investment advice na chi shim khan regulation kha aron siam ta ni mo chong ke ni po hi antina na du he tinga i stock market e chu ta zo ro invest ro chu ta chun ron da ve ro tingot kha thei lo ni hemi sebi noya hian kan in register anga chumi chuan a phal dan angin norm saron siama chu kan lo som ve mai ta ni mo tuna te po hian NISM kha kan exam khangai phata chu tian chuan regulation kha angai ta ni mo kha stock market a chuna poimo ta ta ni a chan chu poisa a involve to chuan thil dik lo hi aron om nge thin chut mi ti renan chuan nge poimo ber kan ti chuan Security and Exchange Board of India hi a poimo ta ta ni chu kan soi thei ni se sei lu tu do ni ka sia kan ki la kan soi pele se so boring mandon fundamental chu boring ni zana khanin I student te kan zirtir fundamental topic hi kan lu chil janma sa zo khan sorry Friday Thursday khan kan lu chila a boring lu tu kani fundamental chu financial lama tuilo tan chuanin muthuk ngoi na thamani tuna point lo muthu mai theya a boring a ma se ingi kani chuan ti thea a gig ve deuh tanga chuan nu mani chuan technical lam kan hnai nga ta chuan interesting don viau mea chuan entirnan tlai kan soidu pakhat chu kanon bel deuh zeunga I stock market chungchang a khan kanron bel du zeu chu I ta kan ti han India rama hian stock market kan ti chu kanron soi belanga sa jania ron soyang khan bazar ni mea bazar thil kan vale thil kan barshalang khan ni mea ta chuan enge kan leile kan shal ti chuan I mi sumdong company kan vale ti na ni company kan vale company kan barshala chu ni me ni mase kha company kan le kha engtin nge I ka poisa kha engtin nge lo pe punang ti kha zir thiam ngai ta ni mo engtin company ke mani pe pung adu te ka hianin I poisa pe pung tu ni lo da ta ni engtinan a company kai mani hian enge kan ti kan share lo chuan kha I investor tha ti dan alo ni lo ta ni chu company kan invest don re chuan investor tha chuan kha company khan enge ti a thil ti ka hre thiam mem ti te kha I invest don chuan a poimo em ta ni chu bazar kan ti chu stock market kan ti chu bazar ni me ya bazar a chuan India hian bazar pahni kan ne ya National Stock Exchange le Bombay Stock Exchange ani ta ni chu bazar pahni kan ne ya chuan chumi te bazar a chuan stock broker kan ti ta ni stock broker chu na china SEBI kan en kha SEBI noya hian anin register thin ta ni license an nei ta chumi de kal tlang chuan National Stock Exchange le Bombay Stock Exchange a chuan company ho share chu kan valaya kan vashal thei ta ni du in chu bang chuanin tuna karon chu bazar le stock market om dan chu ni mai ni mo akha all sam de lek to ni chuan tuna chuan entirnan kan ron soi du chu I technical aspect a hianin I zo na nu ta technical aspect a hianin engtin nge stock hi engti khuna nge kan lei engti khuna nge kan shal ti hi short term le long term perspective omni entirnan kum kha chung lami thrin ne chuan technical li hriat angai mi lo hre thiamem chu ni ve thung ta ni ma se kum khan noi lama stock E hun rei lo te ti I kalpui do ni chuan technically thiam ngai le thung ta ni chu tiang zonga chuan chumi short term a technical chu engtin nge I leyang engti khuna nge I shalang ti chu engti ka lo hriat thiam tu na kan rema kan som nga ani hian aron soi fiang athil le dan te
อาทิตย์ละสัลดานเตอรอนสวยเฟียดนี่มั้งจะมีจุด stock market เทคนิคละเทคนิคซงอ่ะ stock market กันเลยกันสัลดานซงค่ะอารอนสวยเฟียดนี่ตัวนักกันโซมังอ่ะเรื่องมั้งโซมังเงี้ยtechnical analysis จงจ้างกรอนสวยด้วยนะมาเสกันสวยมาสักดูจูเนี่ย technical analysis กรอนสวยด้วยนะมาเส technical เจ้าฮิการิงเราดีค่ะสวยเตลก็ดูว่า fundamental เลยปะเทียนฮิการิงเตละรินน่ะอาชานี่ปฐุมการิงเตละนี่ Trinity ที่ห้าที่ขันส่วน technical analysis ที่อมเสียกันสวยยังอมเสียกันสวยยังเอ็นตีนั้นเอ็นติ้งอย่างmaize โม่ crop ไปที่จริงโดนตาอัจฉริตุกะmarket ชาเดียวใครเหล่าหัวตานี่ชัดละตัวชาเดียวใครเหล่าหัวอันนี้แหละจริงโดนตาละคอยหัวด่างเงยอีจีนังทีเละคอยหัวด่างเงยอีจีนหุ่นตัวค่ะขามีข้าอินโซง่ายตานี่เอ็นตีนั้นขาทายค่ะทะเลระวัดจริงตาละกลุ่มสมบงหักละเจ้าโดนเราชิมมันนี่จุดอย่างเจี๊ยบชวนนี่ปุยไล่จริงตัวนี่สิค่ะคลาสสิกไลน์จริงตาละข้ามี time gap ปะค่ะ survive โดนเนี่ยดีค่ะเจียงเราเลยตานี่สุดท้ายตักส่วน technical analysis อารมณ์หลังตา technical analysis ส่วนเองที่กะเงยอีเลยยังคอยมุ่นคัน price อันนี้ตัวนี้ส่วน technical ส่วนคอย price เงยอีเลยยังดีค่ะอารมณ์สวยเฟียตานี่ technical analysis ส่วนเก็บพวกยังกระจายเทียนกระจายเรื่องเงี้ยswing trading กันติดตา short term trading กันติดตาการทุ่มการที่ยังได้กัน hold ชินตาจนการเฉลี่ยไม่ชินตาpercentage return นั้นถัดทุนอาคารข้างเทียกันติดชินตากัดทันเรื่องที่ fundamental ชากัดทั้งพดตานี่ fundamental ชากัดทั้งส่วนจุดมีหน่วยส่วน technical อาคารกันลุดจบชินนี่ส่วน technical อาคารเองก็ ส่วน entry นั่นตัวจุดนั้นก็สวยตรงคันข้ามีจีซีตุหุ่นตัวเขาก็ส่งตัดชินนี่ส่วนข้ามีฟูแวกส่วนให้ขายจุดอินเชียงchemical fertilizer เนี่ยส่วนช่างพุกเทตานี่ขัดยังอังคาอันนี้ชินตานี่swingขัดยังกัน trading นะ process ส่วนข้ามีข้ากันส่วนหูเทียมไงตาจุด technical analysis สินะอารมณ์เกาะหมู่ตัวอารมณ์เกาะหมู่ตุ่มจุดอันนี้ตานี่ส่วนจุดตาส่วนเองกันส่วนชินกันติส่วนประคัดนะส่วน fundamental ชากันเอ็นพตาส่วนอันนู้ส่วน technical ลุหุ่นตัวกันส่งติขันอารมณ์ช่างโม steroid stocks on steroid อังไม่ขันอารมณ์รีจานะติขันการหนีหัวแต่การชัลชินตานี่ส่วนมีตั้มตะเคียนอันสวยชินะfundamental ที่อันง่ายป่วยหมอเราชินะนี่ก็สวยตบปังเฮ้ยอดีตแล้วนี่ stock จู่เฮ้ย step loan อังฮิกันนี่ตานี่ step กัน loan สร้างตานี่สร้างส่วนเหี่ยมเล็ดชินตาเดียนกันรับเหี่ยมเล็ดเดียนเฉาเซลตานี่ step อังคันเดียนloan เฉาชินตานี่ที่เห็นอันนี้แหละที่ simple ลุตุกันนี่ตาคุยอะไรเลยยังโมตะหลังไถ่เท่าไหร่เดี๋ยวอารมณ์เฉาตาจนคุยอย่างเฮียนไงอีเลียงเฮตาเฮียนอีเลียงเฮตาเฮียนเลยตาละเฮติไลดดเฮียนเลยตาละตาเฮียนเลยตาละอันนี้จนเฮตไลอันเหลาตากไลคันโมอินชีร์นะลุงไงนะข้างซง bad emotion ซงค่ะอีปัลตังโดนตานี่เอ็งติงเงกันแล้วลุกเคร์เลย stock market ที่สเกมมันนี่ติดเล่นคันยังไงตัวโดนนี่จู่มีจู่อภัยหมดลุตัวก็มาเสเฮตาเฮียนเลยนะหุ่นไลค่ะเชตาละโมเฮติไลอันเหี่ยมไลตักเฉาสีมาเสอันเหี่ยมไลจู่ higher low กันติชิงค่ะอันนี้ตานี่ technically จวน higher low กันติค่ะนี่ตาอาสางสางเลตูร์เหี่ยมไลตักคันกันลูดตัดชินะจวนจู่ตาจวนเองป่วยหมดตากันติจวนก็ trading strategy จู่ก็สวยพัลบิกแล้วว่าจู่ตาจวนเองป่วยหมดตาbasic ที่ไม่ยังกระซมกระซอยงาจู่มาสับเบระแกเอ็นชินจู่สอยโตอังอิน fundamental แกเอ็นตานี่ fundamental ค่ะแกเอ็นมาเส fundamental stock ชาค่ะกับมุตามาเสอัชบุกซีแล้วว่าคำเพย์อัชจัดอังเตขันเกจู่กันลุดดูไงแล้วนี่ฉันจู่ข้ามีช่วงคัน stock ดังตั้มลุดตุกสังสาริจู่งอม BSC หรือว่าตาเฮียนเอ็นตูร์เอ็นเซนแล้วตานี่จู่วางจนสัง fundamental ชัดสีมาเสช่างเฉาไล่ค่ะกระซงตัดสินตานี่แล้วว่าเฉาเราบอกตาจนให้แต่อารมณ์ปิกเฉาเลยไล่ตักค่ะอันนี้จู่ข้ามีไล่ค่ะกระจังถินตาจน intraday อันนี้กินอะไรจู่อินเลชเทียมังswing อันนี้intraday อันนี้ข้ามี trading style จู่เองป้อนนี่รอเสจู่ตาจนindicator กันที่ตานี่ให้มี
เฉาเละชุกเวลรอนเกาะหมู่ตัวค่ะข้ามีอาคารกันมันตั้งหลอนอมตา common อมตาจู่ๆ moving average นี่ตาเฮ้ยเกี่ยวกับกระทรวงindicator ตั้มตักที่กะเลาเตสชินเวตัวนี้ชิมกู cloud เต้นเดียชูมังเฮียนเดียนออกมาโม่มักรู้ตัวกับมังเทียมแล้วว่าคันเดียกับไปส่วนดูนักมันเบิร์จู RSI เลย EMA เจนี่ตานี่ก็เทรดตีไล่เพย์ขจวนก็ candlestick ขันหลังโจกกังตีเวลคันเนี่ยคันตีขบคันก็เองเราชีนะก็ด่าเฮมชีนะมาเสียต่อปะส่วนเองไปหมดเบิร์กันตีส่วนmoving average ฮีอัชราเฮ้ยเอง trading style พอมังอุลาให้มีอินมังสวนหลวงตีก็สวยด้วยส่วน simple เทียงเบิร์จวน price เท่าไรอินเอ็นงอาชันจูงั้นที่ price เท่าไรกันเอ็นงาที่ส่วนฉุกไล่จวน profit เสียมเทแล้วอันนี้ท็อปไหมค่ะ simple ลุตัวก็เอ็นที่นั้นค่า Paytm เตปโอฮันนนสวยเนี่ย Paytm เตจูเทกันในชาลมเทกันในชาลตัวก็เองงั้นกัน invest แล้วงั้นเสกันลูดดูแล้วนี่ก็จูอัตราเบลเซล่ะอัตราเลียอัตราเบลที่ขันเลเบลตัดจาริล่ะก็อิน average down จาร์โดนะอัตโตปะจวนคุยยังไงอับอตตมจูกันเช็ดจวงแล้วที่ขันอับเบงมินเบงรับสันนังคุยยังไงเอาจวงที่ขันอันนี้ตานี่จูฟังจวนก็จูเองที่ก็งา fundamental ทราปนี่เซ short term มาตานจวนกันหลุดงานปกไงล่ะที่ขันเฮตีเทรนด์เฉาไล่ก็กังหากะEMA บอร์เวลมั่วจูเตี้ยเฉาว่าฉุกเละไล่อ่างอาคารกันเลยแต่ชีนั่นนี่จูส่วนmarket อาจจะก็สวยตัวปังprobability 50-50ตัวปันนี่profit เหล่าส่วน event ปัจจุบันที่อมเทียprofit เหล่าส่วนloss สังที่เจ้าขันนี่ตานี่สุดท้ายส่วนเกี่ยนี่เป็น technical analysis เต fundamental analysis เตขันที่ตักนางอินเฉาจงเลยฉุกจงตัวที่จูตู้มันกันเชื่อเทแล้วนี่เกี่ยมานี่นะกันเอ็นตัวจูเทรนกันซุยตับตัวนี่เอ็นที่นั่นมิโซรามาเดส่วนเทรนซุยกันวัดตา fashion เธอเบอร์อังซีเตกันเซลตาขัดยังเจ้าขันนี่ตานี่กันที่ตัวจู stock market ตาเฉาไล่ข้ากันซุยงาส่วนข้ามีเฉาไล่ข้ากันมันเวเซลังเจนข้าเฉาช่วงจูกันซุยเซลังมาเสียทักเจนฉุกทักคุณอาหารกันชวกไม่ยังข้านี่ตานี่saying อมชีนะ the trend is your friend until it bends อันที่ชีนะส่วนข้ามี contra trading อังจีฉุกจงprofit อังจีข้าจูเล่มิน advance เด็กเล็กข้าจู bear market อันมังชีตาอันที่นั้นตุนไล่ได้ส่วน BJP รอนสกัดเลยเพื่อนขี้ตากันน้ำเหลวนะส่วนขัดยังอังจงเฮ้ยที่ไม่ยังหน่วยลำปังจงแล้ว profit ตุ่มข้าจูตุน่าส่วนอติจีแล้วว่าส่วนขายคอมนั้นส่วน technical analysis จูfundamental เอ็นงram economy stable ตีเตเอ็นงส่วนram economy เต stable political stability เตออกมาส่วนขัดยังจงอินดาวนั่นเตอมเหลวอันนี้ส่วน technical ไอ้รู้ตั้งขัดยังจงอมเหลวอันนี้ส่วนstock market เลยram economy ซอยหิงเทตู้ที่ไม่ยังติดเทตู้ตัวอมเหลวอันนี้ส่วนการเฉาโดนที่เขาริงตบอุลารินนั่นเองคันหลุดอุลาส่วน technical analysis จูมี view นั่งมา view รอน confirm ตู้เจ้าจูอันนี้จูเตียงจวนกันเอ็นยังไงจูที่จงจูก็สวยเทนี่รู้ใช่ไหมกันนอนสวยเจ้าอาจารย์จูนังนี่ตานจวนfresh ต้นตุกันเสียเทียมาให้กันสุดเลยรุ่นจีไลท์พอฮีfresh ลุตุกะนี่สังขารคลาสกันเลยกันคลาสละจวนที่ขันจวนนี่การเสียเทียมจันต้นเจ้าอันที่นี่ก็เตียงเวลจวนเนี่ยกันดำดาวนังไอเทลตุกะ stock market ที่ฮาร์ซาลุตุกะมิโซตันจวนฮาร์ซาเจ็บดาวจวนฮาร์ซาสับตรงกันเทียมมาสักไงสับตรงจัวstock market เทคนิคกันรู้เลยไงถั่วนี่ตุกะจูบางจวนนี่จวนเทตัวเป็นกันดำดาวเวชีนะส่วนเหตุที่นี่stock market ลู่จิลดานที่จะช่างออกมา intraday trader กันที่นี่ intraday trader จูไว้ในเลี้ยงไว้ในฉันเลี้ยง day to day เลี้ยบรังจีนี่ไหมส่วน swing trader ยอมเล่ตานี่ swing trader จูไว้ในเลี้ยการขัดเตะโฮลตาทักขัดเตะโฮลตาดูหุ่นในฉันเลี้ยไม่ยังส่วน positional trader กันที่เล่ตา positional trader จูอัดขัดจวงอีโฮลตังว่าเสกุมกลิ่งเหล่าสีอินกุมกลิ่งเต้นนี่เท่าเท่านี่ส่วนอัตโตเบลา investor กันนี่แหละแต่ investor จะกุมขัดไอ้หน่วยลำที่กันตินโซนเราจะใช่ไหมนี่จุดอย่างส่วน stock market กันหลู่จิลส่วน income stream ที่เองจะได้ไงในเทียนพูดถึงเลย intraday trading swing trading positional trading investment จู่สุดท้ายส่วน income stream ที่ปัลลีเดี๋ยวโถยนี่เสียมเท่านี่หุ้นนี่ไหนเพย์ส่วนโม่จุดอย่างส่วนไหนเท่านี่
eng tin nge chu tiang chu I ti thiang ti chuan entir nan ke ma ni chuan I techno om ta ni hei hetlai kan thudang hian ti hian hetlai kan thudang hian day trading kan ti chuan ti hian technology ne kan thua ti hian kan ti top me ni tin kan na ni mai ti hian kan thua ti chuan ani pon laptop computer mangin day trading ti chuan ti in thua ti hian day to day labor ang khan ni mo ka tiang khan in hlo chuak ve thei ni chu tu na pe chu swing trading pe chu all sam tol tu atek antiana technical expertise in nei fundamental expertise in nei pe chuan inform mangin execution in nei vek thei ni chu ten chuan thei vek to ni chuan tu lai kho vela la re men chu zero da te mo grow app ti te grab ka chu tu na chuan kan se lang bad news nei sa mai chuan cái này hi ICICI kan mang le ta chuan tu dan te lo om le ta heta hian broker in thlan don hian eten in man turin thlan don hian poimo chu eng ang mi ngei ni hriat thiam ngai ni day trader ini don chuan I broker man kha day trading system support thei tur chei man ngai ni mo chuan enten investor ril rui puni chuan I broker thana kha I investment mamo ang zongin apui thei don chem ti thlan le ngai ta ni thlan mol top lo chiu ni tiang te draw tha ti wanga draw thlan ngot lo tur ni te broker in thlan don ten chuan in broker thlan hi na chen kan soi khan SEBI registered broker an ni nge tur ni kini po ICICI hawi kan partner ta ICICI hawi SEBI registered broker an ni ta ni chu tiang chuan in man tur platform a hi man thlan mol top lo tur in mamo dan ze khan ente swing trader ni chuan swing trader mamo chuan full service broker in mamo don hrim a chan chu an mani hian I advisory ten provide don chuan ente nan research ten pecha ta ni chuan intraday trader ni chuan khatiang khai mamo le chuang lo ni I mamo le si lo wa ti khan I fast execution technology sang I mamo le don ti khatiang khan in clear thiam ngai ta ni mo chuan investor le trader ini don dan stock market I lu chil dan tung han I platform than dan tu khai share thiam le ngai ta ni chu kan ron soi zau le da bok ani chu khata khanin antinan gambling kan soi lu don achan chu gambling kan soi lu don poi mo tu kai experience nei chadau deu kan ron thua ya stock market hi gambling ani em ti zona so achan chu stigma hi om veni mizoram po tam tak hian so ya kan timeng college kan kal lai pon kan faculty te pon gambling ania timin ti san mai mai ni ke mai shin pon kan shrenga ma se kan lu chu la a khoi tlai hian nge gambling ani na ti hi zona ni ta ni antinan thil ka hriat thiam lo hrim valu chu runga chuanin risk ka vala runga chuan ka gambling ani em nghe ni ka zir chian to nuwa thil ka lu chil ne chuan gambling ani na khoya nge ti chu kan buk na tur anin ka hria chu tiang vel chuan hei gambling a lo mang to le gambling a kal san da nang zong khan ron soi se to kan som nga ram thar nga ka ania hei kan som lok nge ama experience tang point na hriat thei kha kan lo som lok nge stock market ka lu chil chan chu to be Monday na ka tho pe lo wa ka de tik tak zon atira ka lu chil chan chu ho sak thut kha de gambling thai khop me stock market chunga po hen mo addict thai ni a loss po addict thai I profit bi lo kal chau char po ni da loss ka kan afford chung chu kan loss ka kan afford chung chu addict thai tak ta kami ka apoi lu tuk ta limit kan shin ta lo ta ke ma chuan atui thar le ron lu chil te re hen intraday ka intoi shim chu ron ti lo se ka duwa arei lo bera a swing trading po hila risky ta ati thar tan chuan arei lo bera investor ri rupuin antianan eizon nan man ron tum lo se ke chu eizon nan manga khatia thani thum thil thua ho sak tum thut kha ga dia ase ga thei thut ta ho sak ka tum tu wa khan apoita investor rel rupuin swing an thiam pon investment rel rupu thau han kum som te kum arei lo bera kum nga clear khan ron lu chil jok se ka tia ka du sakani tu na hian stock market kan lu chil don chuan a har sa em ti hi zona ta har sa em
anh tin anh nghe cái mà mồ anh nghe cái đủ tiền thế hi lâu zona ôm mong thấy hi hẳn anh ta ila ta hiền tiền thế quay mỏ như cái gì trade le invest don hiền capital anh giang ngay thì hi zona ông ta này anh tin anh logical em cái gì là chuyện khát bún invest thấy chú tắc tắc này chuyện khát man stock te om chú tiền khen chọn duli man stock te po om mà sẽ khá duli khá aron thăng châu lo ấy thế à cái tiền đấy om te tắc tắc in chuyện khát man trong invest thấy mà sẽ chú logical lo mấy thế à sẽ thế này mà sẽ anh tin anh reasonable đấy chuan in trend don tàu là cái này chuan cái suggest à chuan long term perspective anh chân ngay khi don chuan intraday trader anh ini don chuan in izir chung nen kha chuanin capital hi chu inei that ve le ngai intraday trading don chuan a theilo sing khat lekin intraday trader ni a theilo rim survive don lo rim thakhat i survive chuan a lo mom ve awang chu tiang vel chu ni intraday trading a chuan swing trading a chuan probability la nei tha sing khat chuan probability la nei thal tu investor a chuan probability inei sang le de wang positional po mà sẽ chú chú này cái capital này đan zir khan anh trader nghe level à khan ilu thấy đan không về này mò chính sinh khát in anh on lu ta trend khát chú chính sinh khát hiện in khi ta ngal tum in trading trang khan mà sẽ cắn chil là thì khan atem chọn oil lâu tên oma thì khan anh quit fix giờ mấy này mò sinh khát chú one month ta thì hiện này chú vàng chọn in gì lâu à cắn chil chuyên chú swing trading trang rồi investor positional tăng trend lot chuan idea nei chhonga ti chuan chu wang chuan ni live trading hian la ti hri su tuna po in trend don ni chuan simulation te kan ko mo ve thi chu no simulation in trend anga simulation in market kal phung te in ziranga ti khan kan ang lo ni chu in trend don chuan at least intraday trading a chuan sing khat chuan theilo chuan antina positional avela in lu dun chuan sing khat point trend thei sanga point trend thei kha chu nang mani tu don ta mo kha zona om thei pa poi mo kati ani ta ni chuan broker lampang chu kan soi to a chuan i computer le laptop in nei kheranga em ti hi chu phone kan nei chuan tok view ni swing trading positional trading kan nei chuan kha ke mani suggest a chuan kha ni ta chuan ta hian thlatin return om theim hei takhi in bum na tam na em ta ni stock market kalpunga chuan guaranteed return om lo top ma se than top chin om lo niam top chin chu zero ni mai o antinan zero ni dan chu company hi antinan company antinan tuna HDFC bank hi HDFC bank ka invest don lo titala tuna hian up share price hi 1550 ang vel lon ta ni chuan cheng sang khat zanga somnga kha lo invest ta la HDFC bank ka chuan engzat ngei cha nang ka company tu chefek ta seng zai ngei cha nang o kha ni me a simple tu a chen chuan an thiam lo heta hi ate singa invest tai la ta hianin singa hi HDFC bank ai invest tai la i company tu chefek sa engeng zai ka chuan nang ti o singa chui cha nang a tluk chiat vek ta na chuan zero ni chuan i chan vek tu chu ni chu stock market an thatin return om them tia chuan in om theilo ma se i thakhat chung hianin i millionaire thut thei ma se a probability chu a sang lem lo khop mang ma se thei lu tuk a chan chu antinan me example kan so BSC stock kan lei ta ni me kha kan leya vo inni thleng hian 440% return anei chu stock chuan kum khat pola tling lo ni ngatinge chu a probability ngate that MMT chuan BSC kan ti chu Sensex company hi ni ta ni Sensex kan ti chu bazar an ta ni chu bazar chu ngatinge kan le chuan stock bazar an ta ni Bombay Stock Exchange kan ti kha BSC kan ti chu a Bombay Stock Exchange puma kha kan le top many share kha chuan fundamental point mo na technical point mo na han soi ta la kha company ngatinge kan le ti chuan bazar puina na chunga te kan le lo entinan bazar so zuarta se bazar chunga mi tam takom ta se a bazar pum puiso na le thailom share le thon te sa se tunge le lo du bi kang mo kan le mang chu kan le nga chu a le huna kha alo fu le te ta ni entinan
a price level ka support area moi le tu ka lo ni ta technical zone khan lo ni le ta ni chu mi pati combination chu a in thun zom ta ka chuan 400% return ni sha thia mem chu mi combination chu ani chuan perfect enhancing perfect cocktail an ti mi ha thia ka tiang deuh khan ni ve thei tla ta ni chu thil thleng zen ni thleng renga a thleng zel bokanga ta chuan engting nge kan participate ve them thei lu tu kan hlep ve thei tlat chu ta chu ne gambling an ye ni ra ti sam chu gambling anga hi chu iti ku shin ne ro chu ni gambling ma se iti kun tu le iti da tu iman chuan a technical zone shi ta a fundamental zone shi bok chuan reward ka ti ne ko ka mo hi probability chu ta hi probability ka tu te risk eliminate sa mo chu tiang chuan a thei pe kan chu ta chu tan on su za thakin return ne them ne the no ma se ti cha limit on low the sky is the limit on lowเนี่ยstock market อ่ะจู่ๆอันนี้นะผมเลือกอันนะส่วนlong term investor เนี่ย short term trading เห็นเนี่ย水煮กันอะไร这样我水煮多了里面给买 experience 水就带了long investor 是非常厉害的 perspective 这里都没在那啦 long term investor 就เนี่ย带些退休เนี่ย那么你 perspective เนี่ย你做我哋用大，特得我，用大你得我，精我，可是你先看住 long term 嗰度 short term 嗰度 long term 我 short term 買唔得，short term 我 long term 買唔得，即係，啊，呢個就是一餐住一concept 一萬錢賺，你冇錢，你呢，但你冇就是。Charity o nga aon may na to entingan long term investor daw ita long term investor at suwanin dilima na so stock daw ita exercise kuna kasha na so ando think to say nga asan da basic shall le do sino mo so shall do sino sang ze we ka ro chale se o ka ro shall ne daw ju ka ta khang na tinge short term concept a hira ma tinge long term a hira le cái tiền cái tiền khác, ông chỉ chú bằng cho nên long term thì cho long term cao độ, short term thì cho short term cao độ. Chú dilemma ông cho nên cái năng confusion ông cho stock market cho nên buổi ngày chú bằng cho nên cái năng long term thì cho long term perspective in stock market is zero trade. Nó short term thì cho short term thì lại in stock market is zero trade. Asal lu tuh kan stock market zero trade. Chú bằng cho nên tại vì ini cho thì sẽ remedy short term mà làm cái long term mà nó lại là cái chữ lai à không à short term có cái long term có cái chữ là cho đại ta cái chữ là lái ta anh hay là cái chuyện đây có cái swing trading có cái position có cái investor có cái cho nên cho nên cả phổ kiểm với cái cái chữ mà sẽ in trading có cái cái là mà sẽ kiểm với là cho nên mà cho cả hai cái cho nên tại khi anh lúc đó mà đây lúc trước đó cho nên perspective mà hiểu mà short term này cái long term chứ chứ không phải